روش باش إيرو أمي وانا كنو دست بيكن وانا سياج بشا دوا برتقازة فاحشتا مدهو دوانا خويا دهو ده ما فلسفة حضرت محمد بر حضرت محمد چكار مدينة ذكر چ جواكا مدينة چاوا بريفه دبر پشترا ما پشتی مرنا حضرت محمد ما دما چار خلیفه عام بر ما گو پشتی گو حضرت محمد مر اسلام وی چاخیش روشا خویا روانی درکت در باسی روشا لشگری بوش برگو دیتن کو خنیمتا بدست دخن جبر فيه کی بهتری خواکت د عالی لشگری ده کی اف روشا لشگری کی بریف دبر ما گو چار خلیفه بریف بر او شی ابو بکر بو و عمر بو وعثمان وعلي إيرو أمي بردوامي إيريشين وامي ببن إيريشين كو لسر كردستاني هاتن كرن چاوا بچ آواي إسلام درباسي كردستاني بو مگود يكمين إيريشين إسلامي يگو دست بي كربون لسر امبراطورية هري مزن يد هرمي دبون مگود امبراطورية بيزنسي بو امبراطورية ساسان و يه حبشستاني اب امبراطورية هري مزن بون يكش ارمانجي حضرت محمد او بو كوفا امبراطوريا سينور بكي يعني واتنق بكي و برانبري ويدا قادا اسلامي برفره بكي نهاد بشي كمين إيريش خسر بيزان سافلچون و لسر سوريا وهاد و إيريشا سيم لسر مصري وجيدچي اب إيريش كنجي دست بيكرن د شصدو سهوسيان د دست بيدكن يعني د هيدا ما حضرتي ابو بكر د دست بيدكن لجبركو حضرتي ابو بكر دمرا بيشاخي كي د بردواميها إيريشي ويدكي بردما إيريشي وينا حضرتي عمر دكي حضرتي عمر تبشج سي ملان فا إيريشان دست بيدكي ملين كو إيريشين كو بسر مصري بدچن دبن فرمانداريا سعد بن ابي وقاص دبون و إيريشين كو لسر كردستان دچن بفرمانداريا د فرمانداري نافو دنگ بونشي او بشي خالد بن الوليد و سعد بن ابي وقاص نخو مگو حضرت عمر بردواميا إيريشي يه ابو بكر دكي ب عمر مگو سي إيريشان بيكتيني جسي ملانفا إيريشا يكمين دبن فرمانداريا كي ديا دبن فرمانداريا عمرو بن العاص ديا إيريشا دويم دبن فرمانداريا كي ديا خالد بن الوليد إيريشا سيم دبن فرمانداريا سعد وقاص نها إيريشا يكمين ياغو دس بيكر بود بن فرمانداريا عمر بن العاص دا اف بسر مصري بدچي إيريشا دبن فرمانداريا خالد و دبن فرمانداريا سعد بن ابي وقاص دا اف بسر كردستاني بهتي لي بهتر يا خالد لسر بيزنس وسوري إيريشا سيم دبن فرمانداريا سعد بن ابي وقاص دا لسر كي بدچي ساسان مزينن امبراطوريه مزن قرتنا برچع بخوا ساسان و روجهلاتي كردستاني نخوامگو إيريشين إسلامي يجو ده سالان 630 ده دست بكرنا بردواميا و عمر دكي حضرت عمر مگو جسم ملان و إيريشان ارتشان آماده دكي ارتشا اول ياگو بسر مصري ده دبي دبن فرمانداريا عمر بن العاص ده ارتشا دويم ياگو لسر بيزنس و سوريا دتي و باكوري كردستاني او دبن فرمانداريا خالد بن الوليد ده ارتشا سيم دبن فرمانداريا سعد بن ابي وقاص ده لسر روجهلاتي كردستاني و ساسانيان دچي امي دسبيكي امي ارتشا شخوا ارتشا عمر ابنا بسر مصر دچي وجبر گسر گوتارا ما درباسبونا اسلامي ناوا كردستانيه امش ارتشا دويم
بدست شيرو فكرنا وانيكن ارتشات بن فرمانداريا خالد بن الوليد ده دبشي اب ارتش بسر بيزنسي وسوريا دتشي لس دبشي دش الصدوسو سيان ده لشري يرموك ده دشري يرموك اشخوا امكارن بشن افناف نافي قول شرحاتي كرن شبر هريما قوتي ده لقاي هبونا ارتشا بيزنسي وارتشا دبن فرمانداريا خالد بن الوليد يا ارتشا اسلامي الجهكي يرموك جمتي كو انا لسوريا دكبي جبر بيكي نافي يرموك جي اللي هاتي كرن دبشي ارتشا بن فرمانداريا خالد بن الوليد ده شصد وسهو شاشان ده بيزنسيا ليرموكي ببندخي ده انجامي ده بيزنس وسوريا دكبنا عفوا سوري وباكوري كردستاني دكبنا بندستي ارتشا خالد بن الوليد ده نها امي مثلا هريمين كو خالد بن الوليد خصبونا بندستي خدها لسر نقشها كو نقشها كردستاني ام ببینن هريمن خالد بن الوليد پشتی شری يرموكي خصبونا بندستي خودش خود بيشي هريمن كو خالد بن الوليد خصنا بندستي خود جودانج هريمن كو فرمانداري خالد بن الوليد خصبونا دستي خدا نها يهن هريمي گو فرمانداري وي گرتبون يه باكوري كردستاني دîrok سمسور وخربوت شولك نخوا هريمن كو خالد خصنا يه فرمانداري وي دîrok سمسور خربوت افجي شولك وملتي وهريمك هديجي هيا دبيجي قمقم اف هريم يجو بشتي شري يرموكي يجو فرمانداري خالد بن الوليد خصبونا بندستي خدا ليه هريمن جو خالد بن الوليد خصنا بندستي خدا جدا ترنجي هريمن فرمانداري وي خصبونا بندستي خدا نخوا هريمن كو خالد خصنا بندستي خدا كودرن موصل وزاخو وجولميرك ووان وسيرت وميردين وآمد اب هريمن كو خالد خصبونا بندستي خدا دي انجاما شري يرموكي ده نخوا مي بيشن موصل وزاخو جولميرك وان سيرت ميردين آمد اب هريمن كو خالد خصبونا بن دستي خدا نخوا مگو ارتشای کمین یاگو بسر کردستانی فدچی یاگو د شصدوس و ششان د شری يرموك دا بيزنسيا ببندخي وشخوا سوري جد كبي بندسي ويدا د انجام دا سوري وباكوري كردستاني باكوري كردستاني جي د آليان با یک جي فرمانداري خالد بن الوليد فرمانداري وي مگو دîrok وسمسور وخربوت وجولك وملتي وقمقمت خنا بندسي خدا خالد بن الوليد جمله ديفا كودرت خي بندسي خدا موصل زاخو جولميرگ ميردين آمد سيرت وان و هم باجاران داگردكي شخوا بجي هشاي قوتني كو ام بيشن درباسبونا اسلامي يا لنافا كردستاني پر بإيش واستنجيبو جبركو بهتري خوا اسلام نزيكتيا دسهلاتداري و ميتينكريه بو او نب بناوه اسلامي لي بهتري خوا بهتر دسهلاتداري و ميتينكريه بو شخوا مگو چي مگو دماكو حضرت محمد کوچا داوي دكي او نا دكبي د روشا لشکري د روشا رواني دور دكبي جبركو خنيمتها بدس دخي اف دبشي قالك بإيش لي
بچه اب دستلاتداری آخوا و اب داگرکاری آخوا دبن تیگه جهاد داد بشارت دنخوما دبن تیگه جهاد دا دهات نخماندن وکا ایروجی نها مثلا داعش چکریارات نه دسری کردن ایزیدی یامجی لدیره لرقای تشتی گوچه دبن تیگه جهاد دا داعش شردکی و دمیجی دبن تیگه جهاد دا اف قصه دستلاتداری و میتینگری دکرن اف ارتشا خالد بن الولید بو ارتشا کو دشا صدو وششان دا دست بکر بو و د انجام عشر یرموک دا اف هریم بدست خست بون امیانا ارتشا دویم یاد بن فرمانداریا سعد بن ابي وقاص دا ده همان ده ساله دا ده شصدو سهوسيان دا ارتشا سعد بن ابي وقاص ل مگو افنا لسر بیزانسیا و سوری بو ارتشا سعد بن ابي وقاص لسر ساسانیا و روجهلاتی کردستانی روجهلات و باشوری کردستانی جی بهتری خود خیبن دست خود بطیبت روجهلاتی کردستانی جبرگو ساسانی بهتر لویدی خوب جه کربون دبیجی د جارا یکی دا لقادسیه لبدگهنا هبدو امی جار کی دیجی بیشن چناوه گول شرحاتی کرن بر خرما گولی هاتنا برانبری هبدو لی پفچون چه بویا قادسیه شی آنا باشارک شی گریدای دولتا عراقیه دبشه لوی هرمی گهان هبدو به ساسانیان را شرکریا شخوا ارتشا مسلمانان دبن فرمانداریا سعد بن ابي وقاص دیا سعد و ارتشا ساسانی ویچاخی دبن فرمانداریا رستم فرخنزاده بونا به فرمانداری وانا دبی ارتش دا شخوا دب ساسانی ببند كبن لناين هلوشاندن يعني اسلام هو قاسي درباسي و نبو بشترا د سالا اف چه ساله دبو د شصد د همان ساله د شصد و سه و ششان دبو مگو ساسانی جارا یکی ببن کتن لینه هاتنا هلوشاندن بشترا د سالا شصد و چلو دواندا د شصد و چلو دواندا شرکی دیتره چید به ساسانیان و شرکی ناوندی چید به د انجام آوی شریده به جاره ساسانی ببند کبن و تینا هلوشاندن و د انجام هلوشانا ساسانیان دا و دمی اسلام درباسی روجهلات و باشور کردستان جی دبا نخو ارتشا دویم یان دبن فرمانداری سعد بن ابي وقاص دا مگو بسر ساسانیان ل روجهلاتی کردستان بعد چی د شصدو سوسیان دا بساسانیان را شرد که به فرمانداری سعد بن ابي وقاص مگو ببند کبن لینا نهل وشاندن د شصدو سو چاران دا چلو دوان دا عفوا د شصدو چلو دوان دا بیچاره شرکی نابندی چید به ساسانی تیدتین هلوشاندن و اسلام قادا خبر فرح تردکی و حتی واهی خاکا ساسانی شد که بندستی وان دا و اسلام بوی آوائی بلاوی هر چار پارچه کردستانی دبا روجهلا باکورو و روج آوا جعالی خالد وحات نداگر کرن و روجهلا تو باشوری وینا جعالی سعد بن ابي وقاص وهاتنا داگر کرن بوی آوائی امکارن ارتشا بداوی بکن لی دمینی دبیجی کردان اسلام به شیوایی کی به یک شیوایی نه پیشوازی اسلامی نکرن امین ها بینن پیشوازی اسلامی جعالی کردان و بچه آوایی بو جمرا جدا کرنا سی آوایا یہ لهر یک لگوری هرما گوته دا جیان دکرن دبیجی هرمن جیایی خورادست نکرن و اسلام زوب زو نپجراندن جبرچه هرمن جیایی هر وقت حتی وقت ایروجی هر گل کردا تنگ دبه تبینی امی خواه د پاریزن د جیایان دا جبر فیه که جبر کو کاریبون خواه بپاریزن ده هرمن خدا زوب زو ابنا رادست نکرن خورادست نکرن و اسلام نپجراندن اولن گو اسلام لسر خوا زوب نپجراندن مینا زرادشتی بو و ازیدی و یارسانی و کاکایی اف اولا اسلام نپجراندن و لبر خودان خورادست نکرن جبر گو د چیایان دبون ده هرمن چیایی دبون
هرمین دشتی دبیجه نچارمان هرمین دشتی نچارمان کو اسلامی سرخوب بپجینن جبرگو دیساجی دهم او سدما جبرگو نکاری بون خوب پاریزن و هر خون گلک رجها بانا و تا دداویه دا اسلام پجران دبانا جبر في كي دبيجي نچار ما بون کو اسلامي بپجرينن هرم نديتري هنا دبيجي بسات سالان شركرن لدداوية دا پجران دنجي افنا اف شواي اسلام هاتا پیشوازی کرن جعالی کردان و بسه شوایا بو مگو هریمن چیایی خورادست نکرن اسلام نپجراندن مینا اولا زردشتی و یارسانی و ازیدی و کاکایی و هریمن دشتی او نانا چار بونگو اسلامی بپجرینن و هریمن کو بسات سالان لبر خودان و شرکرن و دداویه دجی نچار بونگو بپجرینن افنا جی بفی آوائی امکارن بیشن اسلام درباسی کردستانی بو افوانا میا ایرو بو درباسبونا اسلامي يا نافا كردستاني مديد شاوا حمى بدسهلاتداري وميتينجري وبزور بإيش وأستنجيبو مگو بريان و هر دو فرماندار خالد بن الوليد و سعد بن ابي وقاص كردستان عفوا اسلام درباسي كردستاني بويا افوانا مبو هي فيديكم كو واجي فهم كربي امي انا برسين نرخاندني جي چارا سركن برسين نرخاندني دبيجي ارتيشا خالد بن الوليد لكردستاني شهرين بدست خست ارتيشا خالد بن الوليد واهين لبر شعبي ميا ارتيشا كو هريمن جو فرمانداري وي وامن برنگه شیندانینا ای فرمانداري وي بدست خستبون چولك و خرپوت و سمسور و دیلوک و ملتی و گمگمی بون ای گو وي بدست خستن آمد و مردین و سرت و وان و جولميرگ و زاخو و موصل اف هرم بتواهي اف يگو خالد بن الوليد داگر کربون جي خاكا كردستاني دبجي ساساني برسادوا ساساني چاوا ببند كبن شخوما گو ساساني بارتشا سعد بن الوقاص را د سالا 600 ببند كبن دقادسيه دا اللي ماگونا نهلوشاندن كنگيتي نهلوشاندن د 642 دا دماشري نابنديد ناواواندا چيدبي بفي آوايش ساساني ببند كبن دبجي آواي برخداني گلی کرد لهمبری درباسبونا اسلامی یا ناوا کردستانی بنرخینا آواین برخدانین گلین کرد لهمبری درباسبونا اسلامی بنرخینا شخوما گو بسی آوایا بون نرخاندن آوانجی هرمن چیایی مد شیروفا کرنه دشیش وره گود هرمن چیاییش برگو کاری بون خواب بپاريزن حقاسي خرادست نكرن و اسلام نپجراندن هرمن دشتيش برگو نکاری بون خواب پاريزن جي پاراستنه نبو دشتا و پرخوين رجهابانا و دداوية داوي هروي اسلام درباس بيبانش بركو كرد او هزاوا يا وهري زيده نبو قول برانبري ارتشا سعد بن ابي وقاص يعني خالد بن الوليد بسكنن او امدكاريه واجر نبو جبر فيكي دبيشي خورا نچار كرن رادست بكن وشخوبا ام دبينن دخالا سياده شي دبيشي كو هناك جوان هرما بسات صاله شرشي كرن لي داويه دا پجراندن جبر خوينا زيدا يا گوهات رجاندن برين هاجي مگوت مگودا ما حضرت عمر يا هري زيدا داگركري و خوين رجاندن تيدا چي بوبوش خو كردستان يك جوان جين كو هري زيدا اوجي خوين تيدا هات برجاندن بفي آواي ام كارن وانا خو بداوي بكن سپاش بو گهداري آوا و ساعتا و خوش